Abraham Otu assistant station officer wo Bunumantam na ene wabekasa de afa Ghana fo nsem bia wo mo ekase se eja eto baabi a omo frɛ fire service fo a wo mo ebeba na emom beba beduru honum na kyese ensuo eni wo mo eka na wo mo de baaye no emu odi tujo se asa ensem na Ghana fo no bi eka no wo mo enjai ka na enye nokre enipa de se wo sori se wo kwa afuo mu a enya de abeka se omfa sekan enko eden a wo se wo de sekan eko okan wei se omo from se an eja ato baabi nti wo mo emedum na nya de se wo mo ebefa ka na omo atupa abra ensuo enim na kyese wo mo eko baabi kro na mo ko akwa eden nti nya de eye nokre afa so san so editu just se wo ba service ni mu a ye wo mra ya hyehya de ama obi a wo duty nti se driver wo beba anwumre no so oba wo hwe baabi a se bibia ye intact bibia de da na akwan mu na wakobo ne leader ana se ni odi nanim amane se eni ho ana se ene wo ho na afa so wo mo maka no so wo mbehwe na wo de niema atoto yie se bibi e wo ho no ma wo mo emfa ento ka ni ma wo mo de atum na afa so wo we nyina na makohwe se ensuo e wo ka nim se even kra enim se ebi wom na enye makra na wo mo ema ne yema na afa so kra no kasa asesisi wo nyina no wo mo de ensuo egum enti Ghana fo enyai se ya wo mo ekeka san wo kasa asem we wo potesef abra na wo ne da sebre dwamna ehwetwe enkomo wo dwumade ba kwa ya to ne din the voice eso yentie ensem a wo Abraham Otu de to Ghana fo nyina anim so be say fire for to ba emergency na ensuo enikam so I was asking myself say because what's always so ko afuo mu kodo o se manfa sekan enka komo mo operation no so ba service ni mo your sections so ba operation wa anopa bi nim ba adwuma na ebinuma ba enwumre no ma be yi omo sa na tie na se anopa fo no ba no be yi omo ba enwumre na yo bibi a friend inspection here the oil driver no okoka no okohese ne driver ni no be yi no car na nim front ho dashboard ho oso light ni nyina beacon light horn aben bibia ye adwuma wako check ni fuel wa draw attention wa draw ni penny attention afen so yeso aka no ye koka no extrication equipment mechanical extrication equipment ade ko accident ni ko twa cars eyi sebi omo prepra akaka no no ye ko check yin ehu se ye chinchim no ehwe hu nyina akama afen ya foroka no na ye bie na ye hwe insuo ni se insuo no ayema se enye ma se bibia tochima enya de omo aye be yi omo ne be yi omo until se ya make sure se ye ombetima ye no at that moment no asamo akono omo aye but checking sa eden ye enti ye ka sa asesi o fiti time me be ba ye mpo no obekọ na nsuo tete no na ka sa na aban edema fire service na ebi fa 100 gallons of water na ebi fa 150 gallons of water ena se wo ko fire no emergency no so ye obi e fa no pressure in the moment ebi eja no e wo echire enti no ye ma pressure na nsuo ni ba mo enti ka nsuo 100 gallons 150 gallons within 1 minute with a certain pressure esesa tete normal no enti se na wi ase ko nanim no na technology ye eba enti tete ni ba ko jina ho edi nsuo na kire ma pressure hu na asa enen so no technology nimde be ba ko eni ma kire se no aha ma shower aha ma say sata na sa nimde no na aha mba papa enti within 1 minute ese nsuo no sa enti on beduru no hu na nsuo no sa omo say on ba ye no so kito bi na o nsuo nim omo ye asa e no ma san ko but enen no I can confidently boast say ka ye si we say eba if you nsuo nko ho ye chemical be e friend foam concentrate I no so dey dum eja different one be eno ebi wom ena nsuo section no so no ebi kita 3000 gallons of water just aka na be duru wa 3000 gallons of water with nimdi a yasan enya ka ho no entimi ndum no na say efie no so enti no na efa bibi pom 2 say yes Africa afoforo na dey eba na wo bewie no na ode yafutu sem bi eto Ghana fo nyina anim se wo mo a wo mo efro di omo rough se an ye pe oba na wo be ma wapeke na bi mu edi omo rough basabasa na be yanka wo mo enjai na afa so ode yafutu sem ma Ghana awofo no bi se mra wo se wo mo eche wo mo ma se de emergency situation esi a wo mo ebefa esi ede ene fire service fo ni bi akasa na enye se wo mo efa afuna na wo mo efre basaba yenti no nso ne oka ede efa ho
You see, idea a hardware. I am not a one kakra. Say emergency institution, emergency service. Now the idea grow. A city be a can say a weekends more. And a Friday, Saturday, Sunday. A January obi to me frɛ ebia friends a bema na afrɛ obo sɛ onya pe say sebi o se me pege e bema na be fa o se me pege la o kwasi ampanyi ni nsoro o fa dai o bi to me frɛ o se mabɔje sɛ ehye akola etumi sɛ edu weekends ni grad enkola no hello air service me fie ehye hello say identity de bia that advice sɛ nkola no ofie sa na ɔmo hwɛ ɔmo mba no any phone no esan sɛ wonnim the next call ebe ba emergency but I am sɛ bia nkyerɛ metaka ye ebebrɛ mu ha na ye nkyerɛ ye mba emergency situation but ye hwɛ forms ne deka ka ho na bibisi na akola fa phone obɔ mo no mapɛ ɔmo nu sɛ bibia ayɛ esi but ha phone mo no nkola ndi di agro towards emergency services and it yes sre awofo no na de ekyɛ ne sɛ first no nanka telephone a fire service use no nka obi free a uhu no ma no but na idea nyame adom and it yes sre etiefo etie yen sɛ first now the fire ambulance and as bia police emergency lines di agro and men friend di agro grace sɛ embra no so mu a ana sɛ so mu a ene eja hye ofie krankan medafo e memamomo ene hwa ade na aha Yimadek TV eso owo ahene akosua echampoma